svom narodu, pasti koju vi dobro poznajete i pravoslavnim ljudima. Izražavam radost sveštenstva, monaštva i vernog naroda što ćete izvesno vreme biti sa nama, služiti službe i moliti se Bogu za sve nas. Molimo vas da nas blagoslovite, da uputite reči ohrabrenja i pouke i utjehe svima nama. Mi znamo kako je vaš program ispunjen, opterećen, ali se zato nadamo i verujemo da će i promjena sredine i boravak sa nama ovdje i među nama, nadamo se olakšati vaše preteško prvosvetensko vreme, a ne dodati muke i problema. Primite našu iskrenu želju da nam živite na mnogaja i blagaja ljeta i blagoslovite svjetjeći vlad. I evo da posljednje smo vremena ponovo na hramu kome sam složio, ne tako često, nekoliko puta, ovdje zajedno sa narodom šeljavao blagodat Božiju koje smo doživjeli na svakoj svetoj liturgiji, na svakom bogosluženju. Drago je što sam večeras u ovom hramu obnovljenom i oslikanom, to je jedna novina koja nije bila u mojim vremenu, i još više dobila svoje lepoti, lepoti pravoslavnoj, lepoti hrišćanske umetnosti, tako da će i ova lepota hrana učiniti se ovdje osjećamo kao na domu Božiju, da naša srca odrastaju u najplemenitijim osjećanjima blizini Božjoj i slavljaju Boga. Drago mi je što sam evo ponovno u Čikagu, od Hramovskog Vaskrsenja. Prenosim vam pozdrave naše crkve, naših arhijereja, naše sveštenstva i našeg naroda, koji, jako smo prostorno udaljeni jedni s drugima, ali smo u duhovnom pogledu sa vama veoma blizu. Ono što nas zbližava i što nas čini radosnim jeste naša duhovna blizina, naša svijest da pripadate nama, koji i vama. Svaki naš dolazak ovdje jeste odgrevanje te svijesti
da pripadamo jednom i istom narodu. Silom prilika mnogi su se našli izvan otadžbine. Ali crkva je tako čini da smo blizu jedni drugima i da čuvamo svest o svome poreklu, o svome duhovnom bezprostvu, tako da razdaljivanje ne znači ništa. Crkva naša je uvijek išla za svojim narodom. Da se setimo samo ne prve seobe, prošlim vekovima. Crkva je bila sa njima, blagodareći crkvi, oni su se održali i opstali na prostorima na severu, jer je majka duhovna hodila sa njima. Oni su bili vezani za svoj narod i ostali su za svakda svesti svoga porekla i svoga duhovnog i nacionalnog identiteta. I ovim prostorima, jer silom prilika su mnogi naši ovdje utočište našli ono što možda nisu imali tamo, ali ja pokažem da smo daleko, mi smo ipak jedan narod. Crkva je ta koja se vidje, naša crkva pravoslavna, sveti, zajednički duho, preci naši, počeši od Svetove Save, pa sa svim ostalim svetim ugodnicima Božijeg našeg naroda. To je ono što nas porođava i to je ono što nas odličava da se nikada ne uvrati svetim duhom. Ja svima vama u ime naše crkve želim svako dobro. I ovdje se osjetimo u svojoj otadžbini i kada smo sa crkvom našom, mi smo uvijek ono što nam je zajedničko i jedinstveno i naravno da smo tako i ostali. Naš narod koji i mnogi u svijetu preživljava dosta teške dane našeg vremena, ali crkva je ta koja nam pomaže i osmišljava i naše patnje, naše stradanja i uvijek nam nadu, kao što smo nekada u svojoj istoriji prolaze kroz teška vremena, nada i vera u Boga i naše duhovne činili su da su to lakše prebrođene te prilike, da su sa tom nadom i verom dočekali i bolji dan. Ono što bih moglo s ovoga svetoga mesta da poručim, ne zaboraviti nikada svoje poreklo. Možemo govoriti jezik, ali veru svoju, crtu svoju, što je najbitnije u našem životu, nemojte nikada zaboraviti. Budite ponosni što ste pravoslavni i što smo sačuvali tradiciju i apostolsko predanje. Kada sam primio u Beogradu jedno veliko Hrvata, Rimske crkve, koji mi je odbio veliko mislim što i mi znamo. Kaže on, vi ste nama sada mnogo potrebni nego mi imamo. Jer ste ih sačuvali veru apostolsku. Kaže nam, uzmišljamo da smo treba. Mi ste sačuvali veru pravoslavnu. Mi smo često puta silazili sa onoga apostolskog prigilenskog puta i sada su nam potrebni da i mi se vratimo apostolskom predanju, da radimo nekadašnje zajednice koje su bili subote 12. veka. Zato smo vidite kako potrebni da budemo što bliže i što jednim drugima bliži u tom duhovnom smislu. Dakle, Bogu hvala, mnogo što smo izgubili, ali smo veru sačuvali, to najveće blago i najveće dar Božiji, s kojim možemo da se pohvalimo
činili do sada, da to činimo i u buduće. Neka vas blagost Božja prati u ovoj zemlji, koje ste našli svoju novu domovinu, ali kaže, ne zaboravite svoj stari kraj, naše svetinje, velike svetinje, naše zajednice velike svetitelje, koji vas svojim molitvama i svojim blagoslovim blagodaću prate i ovdje, isto kao i one koji žive našoj dragoj otadžbini, Vojvodini, Srbiji i u srpskim krajevima živi srpski narod. Neka nas blagodat Božja štiti i čuva u ovom vremenu. Vremena su teška i živično duhovno krizna. Zato moramo i postavljati u redu i ako budemo verni svoje veri, Gospod će nas pratiti, voditi i rukovoditi nam, da i mi poput naših velikih ličnosti, kako u crkvi, tako i u istoriji, ostavimo postoji sledeći svoje što su primili, tako da toga vas neće ostaviti, da ćete pratiti svih naših života. Neka je blagosloveno ovo večer i u dečicu koja su ovdje zajedno sa nama, koji su došli, da ne dočekaju, će već susrećeti veliko radost, i to je naša budućnost, naša radost, to je ono što će nas ovdje naslediti u mnogim dužnostima, kako u ovim kulturnim, tako i u crkvenim službama. Neka je Gospod blagoslovi, budu dostojni, sledbenici, veliki naših predaca. Neka se blagosloveni, blagodat Božja sve vas u ovoj blagoslovenoj zemlji, neka vas prati, štiti i čuva u sve dane vaše života. Hvala vam na svemu, u Bogu i Bogu.